Sanibona nengane zokuthi ngibingelele enhle nasezansi bafowethu. Nayi-ke i-pre-season ye-Orlando Pirates engicabanga ukuthi nje izohamba kungekudala ilibhekise khona la izobe isiwadlala khona lama-game. La eniwabonayo nje la, ngicabanga ukuthi seniy'bonile-ke ley'ndaba abaningi sebey'bonile impela ngoba phela iy'ndaba nje ezinhle for ezimnyama. I-Pirates-ke izodlala neCordoba. Ngicabanga ukuthi i-team yase-Spain-ke le. I-team yase-Spain kube kuyi-15 July, yabo. Igame yakhona kuthiwa izoqala ngo-7 ntambama, u-19 loyana. Ngo-7 ntambama, yabo. So iphinde iyo futhi i-team yase-Spain le bathi i-Cadiz. I-team-ke leyana-ke hhayi nami-ke ngiyayazi noma iyadlala-dlala-ke, iyadlala-dlala impela-ke le. ICordoba nayo iyadlala kodwa hhayi kakhulu, yabo. Iphinde iyodlala le-team le engicabanga ukuthi bathi Al-Ittihad. Iyodlala nayo. I-team-ke engicabanga ukuthi izoba kuyigeme enzima-ke leyana. Kuyigeme enzima ngoba le team igcwele ama-legend, ama-team amakhulu. Yabo egcwele nje ama-legend noma not even futhi ama-legend. Igcwele nje abantu abadlalayo, yabo. Abantu abadlala ngempela futhi. Yabo engicabanga ukuthi i-Pirates impela laphana-ke igeme ezobe inzima for bona kakhulu kakhulu kakhulu. Igeme-ke ezobe ile e-South Arabia, yabo. Le uma kuwukuthi le team la izoya le e-Spain-ke kusho ukuthi izodibana khona e-Spain. Kodwa leya team yase-South Arabia leyana, yase-South Arabia, yabo. Iphinde-ke ibuye izodlala ne-Las Palmas, yabona-ke. Le team le ngathi i-team-ke yase-Spain futhi nayo le. Yase-Spain impela, yabo. Yase-Spain le team le. Ngicabanga ukuthi nayo idlala le ku-League 2 e-Spain, yabo. Ibuye izodlala ne-Neema yase-South Arabia-ke nale team le. Kusho ama-team ase-South Arabia awu-2 la ase-Spain awu-3. Engicabanga ukuthi lama-game azoba se-Spain wonke ngoba angeke isuke la iphinde iye le iphinde angiboni. Kuzobe nje kungama-game asendaweni yoyi-one wonke la kuzohlangana khona, yabo. Cha, yenza kahle-ke emnyama bafowethu ngokwenza i-pre-season yama-team aqinile lama-team lawo, yabo. Aqinile and izothola experience lapha nalapha, yabo. Akusiwona nje ama-team esingathi i-team ethambile lawa ezobe ibhekane nawo, yabo. Noma-ke abanye babadlali-ke balama-team engicabanga ukuthi bakuwo ama-national ngeke sazi-ke, yabo. Yabo, kodwa nje ama-team-ke aqinile lawa ngaphandle kokuxhaphazana ngane zakwethu. I-Pirates izoyithola igame emnandi and izoyithola i-game time kahle ngoba ney'khathi zakhona iy'khathi zantambama zonke. Isikhathi esingaka-confirm-a yilesi se-Cadiz, yiso esingaka-confirm, yabo. Kodwa nje wonke lamanye hhayi cha, ama-game engicabanga ukuthi sonke sobe sesibuyile emsebenzini sesishayisile sikhona ukuyibuka le game, yabo. Sithi-ke welcome impela ezimnyama. Anenze kwezinto zenzeke ababhemu, yabo. Anenze izinto zenzeke-ke ababhemu. Sesiyonibamba khona-ke lolo suku ngoba phela i-15 into yamanje kube kuLwesithathu. Into nje yamanje akusiyo into yasekudeni iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi ngeviki elizayo nje ama-game azobe sephumile sekudlalwa. Kube sekuphumile nje i-15 into yamanje nje. Ngicabanga ukuthi nge-11-ke bayasuka bayahamba lapho, yabo. Bazohamba nje kule viki le esikulo. Kumele bethathe umthwalo wabo bahambe. Danko, nisale kahle ngane zakwethu.